tuntum video kan clear ho tur chu seva balance thundana kha ani don ani browser hi kan honga kan CSC ID lab kan password te kan chut nu khan kan login a chuan dashboard ta hian ron lut ta a chuan ta hian velam pangsir kan en khan summary a hian audit balance kan en don ani ka balance hi zariat somale pakwale position tum pasari ani a ta hian poisa hi ka thun bel don ani ka debit card mangin chuan ta hian add money ti hi omta a add money a hian kan click le anga chuan ta hian debit card credit card net banking mangti khan ti thei ani helai mi hi instruction a khani chuan ta hian add money to wallet te hian kan click le anga add money ti kan click nu khan hian hei ron display ta a ke mani credential ka lo sang zuala ten order number te chuan ten ka poisa thun tur za ta kha ka chulu le don ani chuan anhoyan payment gateway hi omta a ta hian CC revenue ti ka chudon ani chuan remark ka hi kan chutu le ngai don ani chuan kan chut lun hu hian kan submit anga chuan ta hian credit card debit card net banking omta kan payment information a kan payment man theina tur kha chuan debit card ka man dona wangin debit card a in ka click anga chuan ta hian card number omta kan debit card a kan card number a kha kan chuanga chuan anwai hian monta expiry month ta kha kan chu don ani chuan ta hian a year a kan chu le anga chuan ta hian kan CVV a debit card nung lampanga kan CVV number pathum te kha kan chut le don ani chuan kan chut lu nu khan make payment a hian kan click le don ani make payment a kan chut lu nu hian kan bank kan register na phone number a khan OTP lo thleng dona kami ka kan chut lu le kha ngai don ani OTP hi kan chulut le anga chuan submit a hian kan click le ang chuan ta hian ron lang ta ai successful ron ti ta ni ka top up thuna kha chuan ka wallet balance ka check le don ani summary a hian kan en le anga ka wallet balance a cheng zariat le ti ni thin kha cheng sang khat samale pakwale poisa samthum pasari aron ni ta ani khang jong kha wallet top up thun da na chu ni e